Kar se tiče kadra, razen Džinića, kateri je nažalost poškodovan, in po današnjem pregledu, katerega je opravil pri zdravnikih, čaka nanj večtedensko okrevanje, tako da nekaj časa ne bo nared. Ostali, David Bunderla je včeraj po dolgem času prvič treniral z moštvom. To je dobra novica. On bo ostal v Mariboru in se bo pripravljal na naslednje preizkušnje, tako da je kader razen teh dveh poln, možnosti imamo. Pripravljamo se po nekem ustaljenem ritmu, tekem je veliko. Jasno je, da se skozi tekme trošimo, vendar je sedaj pred nami izredno pomembna tekma, v kateri imamo lepo prednost, vendar sem prepričan in prepričan sem tudi, da se fantje tega zavedajo, nas čaka na Škotskem bitka, v kateri želimo biti nevarni. Želimo igrati dobro, želimo nasprotnika primorati, da razmišlja tudi o tem, kako smo nevarni. Ponoviti si želimo tekmo, katero smo odigrali pred nekaj dnevi doma v Ljudskem vrtu, ko smo bili zelo dobri. Mi smo že lani v Evropi nastopali podobno in tudi tokrat bomo. Mislim, da je to glede Evrope najboljša postavitev, kar je možno. Tavares veliko pomaga v organizaciji igre, je nevaren v konici. Jasno, da pomaga tudi v fazi branjenja skupaj z drugim napadalcem. Tako da to je to. Ni neke tajne, da to nam uspeva dobro. Odigrali smo dve domači tekmi izredno dobro. Odigrali smo prvi polčas in pa začetek drugega tudi v Gjoru zelo dobro. Kasneje smo se malce povlekli nazaj, kar je pač pripeljalo do tega, da je nasprotnik takrat imel nekaj več pritiska na naša vrata in to je en recept, kateri se zdaj ne sme zgoditi. To pomeni, mi na tej tekmi si ne želimo, da bi nasprotnik imel veliko pritiska, želimo biti daleč od svojih vrat, biti zelo disciplinirani, mogoče še malo bolj, kot smo bili na domači tekmi, in v prehodu v napad izredno hitri in učinkoviti. Tako je. Mi si ne želimo, vendar ne želimo dobiti gola, poudarek bomo pa, da gola ne bi dobili, dali na temu, da bomo igrali, kot sem rekel že na začetku. Mi si tu želimo igrati, enostavno moramo pokazati, da smo nevarni za njihova vrata, avtomatično bojo skrbeli tudi o tem, da ga ne dobijo. In en gol v njihovi mreži menja veliko v njihovem razmišljanju, definitivno, in pol jim bo mnogo težje. Na tej tekmi doma v Mariboru so oni pokazali, da želijo v vsakem trenutku igrati. Imeli so veliko zveznih igralcev, zaradi tega je bila tudi posest na njihovi polovici tako dolga, veliko kratkih pasov. Zdaj najverjetneje tako več ne bo, oziroma toliko zveznih igralcev ne bo, bo kakšen napadalec tudi v igri. Želeli bojo biti bliže našemu golu, tako da sem prepričan, da bomo zelo podobno kot na prvi tekmi imeli prostor za izpeljati hitre in učinkovite protinapade. Zdaj, presenečenja so zmeraj mogoče. Jaz, ko se s fanti pogovarjam, jim neko normalno predvidevanje, kar bi se lahko zgodilo, normalno pod narekovaji, neko videnje, ki ga imam skupaj s sodelavci, vendar je njihov trener oziroma trenerji razmišljajo svojo glavo, ne z mojo, in bomo videli na samem igrišču. V Ljudskem vrtu smo bili presenečeni, da njihovi najboljši strelci ne nastopajo. To je se je njihov trener tako odločil in zdaj, kako se bo pa na tej tekmi, bomo videli. Jaz tega ne vem, jaz lahko samo predvidevam na osnovi tega,
kako trenirajo, kako so odigrali v nedeljo, v kakšni postavitvi so v nedeljo odigrali, kakšne so njihove napovedi, kaj pa bo, bomo videli uro in pol pred tekmo. Ta tekma, s katero sem jaz na Škotskem odigral, je bila taka srečna zgodba za moje moštvo takratno. Odigrali smo čudovito tekmo proti nasprotniku, kateri nam ni dal dihati 90 minut in po tekmi je bilo pač vzdušje noro. Dobili smo 5 zadetkov, dali smo jih pa 4, tako da Hibernians je v prejšnji sezoni že odigral tekme, ko jih je zabil 6, vendar jih je tudi 6 dobil, tako da igrajo napadalno, zabijajo veliko golov, prehod iz napada v obrambo pa je pač zaradi tega, ker želijo veliko riskirati, temu primeren. Da, imali smo sad prilike, stvarno imamo, trener rekao, veliki kadar igrača koji nam daje mogućnost da promijenimo nekak sastav i da podijelimo minutažu među igračima i sigurno da ulazimo u tekmu s tom prednošću iz prvog ogleda koja nam ipak omogućava da idemo mirnije malo u Škotsku, ali svi igrači znamo šta nas čeka tam. Sigurno veliki pritisak Hibernijana koji uz pomoć navijača sigurno će htjeti pritisnuti i dati nam gol što prije. To znamo i pripremamo se na to da odigramo dobru utakmicu i to mogućnost da će oni napadati, to nam daje mogućnosti neke da odigramo, da imamo neke veće šanse možda na kontru neku ili iza njihove obrane da ćemo imati puno prostora i sigurno da ćemo na taj način pokušati nešto napraviti u Škotskoj i izvući dobar rezultat. Pa mi imamo neke spoznaje isto da su ne samo ovu utakmicu, već i prije da su to igrači kvalitetni, sigurno da ne bi bili tamo da nisu kvaliteta. Mi to znamo i bez obzira na 3:0 mi ne mislimo sad da oni ne znaju, oni su sigurno svi kvaliteta tamo. I mi nismo nikad nikoga podcijenili, tako da ne mislimo samo da je 1 ili 2 igrača da su dobro, nego da je cijela ekipa. A sigurno da imaju taj Riordan i Stokes koji su zabili puno golova u Škotskoj ligi, da su sigurno im prvi igrači vjerojatno. Ali ta ekipa je sigurno dobra. Ja očekujem da će se puno boljem svjetlu tamo pokazati, zato idemo s velikim oprezom u Škotsku. To smo vidjeli na prvi tekmi, da so prišli so se branili od prve minute, čeprav so imeli več žoga v nogah, ampak mi smo takoj po prvi odvzeti žogi smo krenili v napad in smo videli, da imamo priložnost na tej tekmi zmagati in tako smo tudi zmagali. Pričakujemo težko tekmo, kot je trener povedal in soigralec Mezga. Pričakujemo težko tekmo od prve minute, krenili bojo, mislim, da kar z 2 napadalcema. Kot na prvi tekmi niso, so bolj zaprto igrali. Vemo, da take tekme so težke, smo tudi okusili tekmo proti doma, ko smo zmagali Celja in smo na povratni tekmi videli, da je zelo težko, da mi bomo vse od sebe dali, da bomo lahko zadržali od zadaj 0 in probali s kakšno kontra zadeti gol. Seveda, tako kot pravijo, da vreme njim ustreza, ampak se je videlo na igrišču, da s hitro igro, da smo veliko boljši in mislim, da moramo igrati hitro in mislim, da bo to ključ do napredovanja v naslednji krog. Mislim, da na prekinitvah, da bojo še bolj nevarni, ampak bomo probali zadržati to in zmagati ali neodločeno nam v naslednji krog.